Iran rocket strike khaikya Pakistano omoni tuye khoraknwi cherai langma chokha hingke belek khewane masingsa tamoni bagi Iran Pakistano haike strike khai hingke rocket by puila na saimani norok borok Muslim country fano Pakistano hingke Sunni Muslim majority tai borok bangu Irano hingkai Shia Muslim borok bangu population ni bising majority amo bo kaisa karon borok haktor mililai melaya tai omoni badi bo tongo norok yang Pakistan haktor by Iran haktor border kini kasarti rijang nukhna o area ono bisirbag borok kok banglai mani jaga yang Pakistani o jaga hingkai Balochistan province chiang hingkai haste hene hinjago tai norok oro nugima khana ayang Iran fasing bo Balochistan tongo amno main reason Balochistan o kaisa militant group nei tongo Jains al-Adal omorong no Iran Airstrike khayu Omota mengkakai Iran ibagai belai khe jaya tam himbla ang norono taising saka Balos Irano botongo hingke organization ni motive hingke Balochistan no kaisa free haktor slamnani haipana je Pakistani military rokbo Jains al-Adal military organization group no support khai tongo tamni bagi borok support khai hingke Pakistani na simung Iran fasing ni Balochistan no simi free ke haktor slamnani bagi borok chesta khlai tongo tai fan bori tongo Haini bagino Iran do Mia Tuesday wo duita air strike khaikya Pakistani Balochistan province ajagani Jais al-Adal militant group no haikena jagani tuye ajaga bo haikena kokbanglai jak Bharat bai Pakistan Jammu Kashmir ni tiye jagani tuye kokbanglai ma haikeno Pakistan bai Iran bo Balochistan ni bagai kokbanglai tonglayo hingke chung Bharat bai Iran ni relation no tiye kok sanan thangake tabuksuk jora tui motamuti no kaham Iran no Bharat invest khajak tongo Chabahar o portinyo Afghanistan tai Central Asia ni je trade tongmani amo joto Chabahar port tui khajaknai amoni bagini Pakistan nok Iran chad ni Balochistan no freedom rewei katal haktor slamnani musungjago tamni himle Iran ni Chabahar port to Bharat no control kharime ani tiye tamni himle Central Asia bai Bharat Chabahar port ni bisingtui connectivity khlaima kake Bharat tebo develop ni lamao kusuk sakao kanai amoni bagino Pakistan no Bharat no mokoli phone jago amoto ante hayung ni diplomatic kokrok saimana ke belekhe kwbangma tai raide slamjak tongo baksa buksa haktor ke ajaga kaham kai tongmayangi raide rok sabai payo hingke chung to normal borok sujake tongnai borok je government je hapang raide slamo hayake lama phunuko ayang tini chung thangnai amoni bagino Central Asia ni kwbangma haktor no Bharat bai trade khanyani bagai lama phunuklai logirlai tonglayu tamani himle trade hayake lenden jok to haktor ni bagino start khai kake amo nungni norman thoke jinis nung kubuni haktor ni ojaga na harmano haike je mani damung tongmani amo mani available ngi bangi thangake automatically amo rate komi thango hingke samani bagi kaham kake je haktor tongnai je kari rok bong bagin kaham amo ni bagini haktor ni je government rok kubuni haktor ni borobai relation kaham ke trade khaileke amoni ni bagini kaham jewa jaga tongnai kari rong ni bagini kaham tamni himle nung amani kaisa dam nung amno man thokyanga ka amo tebel dam bari thangnai norok nuguni mana chiang Tripura rok ba hanyongo mosorok wati ekdom wai tongmani jora unga ke moso dam bari thango tamni himle ajarawo moso sogui moso man thokya ambagi dam bari o sema ma hanya amrobo dinin video amsu nungkha noro video ni sajaka comment khladi ta like khladi subscribe khladi bell icon obo click khladi ta ano video bo baksu buksu sungmana nung Tripura ni video khai wetam viral video khai nei ang Tripura video bo khajak nor ani channel lo habui norok nainadi Tripura video mamang sa ano jago hingga antika haktor hayang ni video bo khanya nango tanu himbele chung antika haktor hayang ni kok khanai tongake belai chawo ta haste ni bagai kok ngeke ang khayo amo bo khayang ya ta ane ro antro bo comment khayo hayung ta haktor ni video bo khaji hine amone bagai ang joto no ma khayo all rounder norok chajagi ang tongke nakardi tamani himbele ang joto ni khnawo ang noni bo khnawo ang joto no khalanye